ayo mungino yonjo teko what si enda mama wataya Mheshimiwa Lumumba atukolele. Tumsifu Yesu Kristo. God is good. Tino mwana siasa. Naende asenge nchonde n'abantu banyatiko. Mheshimiwa Japhet wakonyora chingaki ndagetotegerera manganaye. Ndaethemba tebiga njekonya esikonde. Naende ekarona igwete ngomora ebwense ngochare. Atebete ng'abagetutu baminto n'abantu banyatieko n'ekiwodi kyonsi aiga asomora yo monne bwense agocha nonda geteng'iche ebinto biri Mheshimiwa Japhet atebire if it is being stoned yani namagena moko ng'aka ng'ancha makike giasoa tato mo ng'aka lakini baletere amagenda inche around ya abantu baminto chinga kizirichi aetete ngabategerera nche bina maubi around ya ngwanja montegerere omorai igago chora asago suka gochiarigere iria akire sabu abana inchi nabakekura bakore ndo keke babe maiga yae erebye gusirebo ama eno nya montegerera anga bagetutu nduchane giti chinga kichekire omonto okirete kwaigwa abantu bakirutitege town okirete kwaigwa bunge ndo bwati mo bunge igaseriri asenge ncho yo buraburu abantu baminto ancha motegera na kitoko bateri iga stule ne compound yo musikelo Lumumba twensi no tora saamo amonengere tinga bana siasa bakorwana esegie koenda saamo maikaranzam inu moko no abantu baminto togocha because of you inche tali bwero ligosekende amma eno ya tali chikurango bodi abongo ikarasa mwana alia ukimamba okombora nkuragira lakini asinge nje ino tigaga akimbata ebirero ni moko gara tokona waka tsabu na ngaitogo soa abantu baito bakonyeke abantu baito bachande gete abari mutu watana Mheshimiwa Japhet asinge nje wa confirming naende kwalire iraga mutu y'abantu baito epale ngo igwato nawere ngo yekwana matuka mangi abantu bakolire bavuga no bolirinda lakini injino mondo ndigere tia satambi odebira bwe ko manyane ngashitari kishiri na tisa ngoi karansa tolero manne bwense ancha icharwe commitment pare yuero siwe erebia osebo ni fire si fire ni moto si moto ono endo Mheshimiwa Japhet gaki gitole no Mheshimiwa Lumumba ga utagwanja abana tubwate bagoteire sikabarimu ama bagari akora atoka gaki no emaki ochora totebi no naye gaki ali okagwa ya omwana ominto Mheshimiwa atonetera no nada toka lakini asenge ndio tubwate chuodi sana oto atano kwanza toralika abana baitu batano gaki utagoje kwanja igo abantu baminto mbiango boli gosemba bengo boli ebina byo bintu bigotoka sobo gambi bole njoba teni mbwate mere mongo kora so morantebia ni karanze pembeni nchikwe migereria sara ande bakari ndi mogo cha mwanya wa Karibu sana. Nomba si nomba, fire si fire.
tubanya tie kombi amore naende. God is good and all the time. Tukua na niga mbia mono sana. Una mwegure asamalie danguru ku Jafet mukaenya kundi kino muchumbo kitutu cha Chenot na endo mugachi wekia makia UDA. Litanga ninda edako bakera mbia mono. Esingi ncho mwachira asobonge no tura na barai baito Mheshimiwa Maubi, Mheshimiwa Patrick Lumumba etwachira esingi ncho yechikura chito bwate cha UDA tarehe 8 umutinyo wocha ndubwate chikura cha UDA etwateba nga mumaite 2022 ntwacholeta barai twachoro mu MCA twachoro mu chumbe twachoro mu senator mu women rep mu governor lakini bono abu ebara abantu sitaboka ne president lakini bono tukaamua buni chama wekatoro sie daraja yendensa singe ntondo gutwara baraisi taboka igorali wekanaende na indu tutwara barainsa bali wakutubwate si egasie chama nende egasie serikali so naki esababu tubwata baraitoko chokochora tarehe 28 naenda abantu abatoko chokochora etokochora abantu aba naliriri unabona ega mubwate mechando gete mubwati mondo okobari represent buya twanyara komanya mechando ki osempara ki chirenya tieko chisaregete chibwente korosio ositwa manya ngai mutabwati estima tunyare kokonya abantu batwale estima einere sababu tuamua tochora barai eyure tare 8 umutinyo wocha ngoba saba mo register chi category chiri abantu ababane babasomire abantu abane babasomire abayeresire kabisa kabisa bas ono ndete moso ese kiameke naende ngo bagera mbia mono esingencho ninu mwato konya tokarosie serikali kitutu chache South mukatwaji kura 10,000 ekagera tokarosie serikali igona inu abantu bakitutu chache South mubwende konyora magendro muna abantu bande. Asante sana mungi wete abantu baminto bogitutu ya Ruguru na bogitutu ya Mate twensi intuna abantu abamo egento gyoka geto separateti neli bebe nga IBC gatebanga kurwa mpaka muina ebe South kurwa mpaka Rugura ebe North abantu abamo ibwente ko bahamo tokolega siamo muna kitutu chache North ekonyora magendro na bo kitutu chache South nero ebwente konyora magendro isengendo ngozengwaka na molebanga ngwaka na molebanga bwente konyora estima na inu mwebwente konyora chichiro na inu mwebwente konyora amache muna abantu bande bakonyora estima chipara na amache nimaite ogitutu eno ya mate mwara abere isiko ya serikali sana mwanje to opposition sana lakini engakie esa bali yoko enda Singapore wekatoka enda na inu abantu bakitutu chache sawa ngochane ne tikitikiro mundo mwe tikiti mbaboli mwezi to enda esa bali ya kitutu yako enda Singapore esa bali etingo batika naende bali wakwanga ngocha mpaka nejireso mbabeko mongo to enda na bara esa bali ya Singapore. There is no way kitutu chache South egotikara magega. No way. Mwanganchere toka ende sawali ya kabisa. Tigamba tebi inua bantu baitu. William Ruto ngocha ale wiki hoja. Kaocha ndage tabara ya babainu. Waikaranse na William Ruto. very good mwanchi kobi Nche kindo epale yokurukuru jokuvila yagenda Getare yaruo yagenda mwisho wa lami yagenda Nyakoe yagenda Kyoge yaru Kyoge yagenda Matongo yagenda Raganga epale wekatonyeru wanere ebekweta inere constituency yuka gusi etabuati even a single inch of tobacco road for the last 20 years. Oh mine go say e para yuka mubuate ne kurukuru nini eri kurukuru town yagenda highway
si ndio? Eko enda mpaka Homa Bay, yagenda Kisumu, si ndio? Neli ende highway eli ende ko enda nero yagenda Homa Bay, yagenda Kisumu. Those are the only roads abantu wetu Kitutu Church South wakonyo wahuate. But this time round we must have equality. Buna chi constituency chinde chianyolire chipara Kitutu Church South nero wenyore para. And we will sit down na singing to abarai bocha lakini to koragas Musa. Afadhali obo murai nonye miaka 3 lakini o change amagima y'abantu baino in future o chiko ba remember esegasiri gwakorera. Abantu baminto 10,000 echo akaniro mwana school fees omwana era ne school. Abantu baminto ne bake agantaka mogoka mongino yagoro kujemima agoro ko Elizabeth getuba mokaya timba tina kia getuba nise na mokaya ninje gaba kwani ko kwani boka ya mwana seliba umwana wale Mheshimiwa Jabet noyo no Mheshimiwa Andrew, my father in Mukaya nere Murugiti. My father in Raka ni tarehe 31 nkamonyora tarehe 7. So I'm happy to him and ni mwantite my last born boy. Abantu baminto mbiye more ntoli na magoko gakira ndienda kimoroche tokore yasenda go toigorera bisieri ekera to saba to go turana bago toigorera nanda to ekeri twasaba ntogote haleluya to sabere no Mheshimiwa mto Jabet nere atoigorera niere go chikaro rege sieri esikere go sento kanyore tomobeka samo kanyasae mbiye mono timbwati amange moseseniwe yabona mama Mgakivya mno Mheshimiwa Lumumba, karibu. Karibu sana. Emperor the conqueror, the champion, the lion is here. Wa Kitutu Church South, Kitutu Church North. Ni fire, si fire. Ni fire, si fire. Na Rais Ruto ni fire, si fire. Na ndugu yangu Mauvi hapa ni fire, si fire. Hamjambo watu wa Nyatieko? Hamjambo. Ichenkoroko Mheshimiwa Lumumba Patrick. Aiga esimole ekenyoro kya Nyankongo no ngibore ire gaiga. Nande no menyete gaiga. Iga abantu baita Banyatieko karibu nyumbani. Tato kwa na magana makesi sana. Itangani no gwakero Mheshimiwa Jafet. Mheshimiwa Ruto net treasurer UDA. Osogotoleta amo. Osogoto wikaransi. Ne ndugu yane Mauvi. Agantebiga Patrick. Igendo tutagete na maendeleo ya watu wetu. Igendo tutagete uguma bwa bantu wetu bakoreke wenyo keigoro. So ngaikanasa na mandevu. Ngate wabono sisi ni ndugu. Mwanya korora bantu bakoliye kerogo bawe karansa pamoja. Na muri mwanya korora. Ningateba nitakana yeye kwa sababu ya mapenzi ya watu wa Kitutu Church South. Muna umugambi itateba Kitutu Church North. Mungu tayari amechagua mjumbe wa Kitutu Church South. Na kama Mungu amechagua, ni nani mimi nipigane na ndugu yangu? Mimi nitatembea na Mauvi. Omongina ngocha gochande mwainkaranse ero. Torage rororo na Mheshimiwa. Tokanyage Nyatieke yo. Togende bogusero. Togende bogeka. Togende Kitutu Central gaiga. Tokole.
tokole togende mpaka Bugusero tobori abantu baitu bakitutu chache sawa. Egendo totagete ni maendeleo ya Kitutu Chache sawa. Mangana yande ni bure. Iko mimi mna Lumumba nataka kuambia mtatafutia president wetu kura zake kama president. Hebu nionyeshe kama ni two term. Alafu nitasaidiana na ndugu yangu togo jago ikase omoiso 2027 nabo togo tabangaki otokora tabangina korwa abakaka koruga iga jefabe chairman totebemna Mauvi aendelee asiendelee, Lumumba aendelee asiendelee, kwa sababu ya mapenzi ya watu wetu. Hakuna kitu kingine. Obo kumobonya saa toire anye nyasa toire ndagira tokoragera inki toragere abantu beto batabwatie ndagira togenderere kwerigeria makubwa intuto baline obugimo bwabo buya. Jefa alisema hapa aengwa kanore bando nyatieko Bugusero ngwa kanale ebango Umachoke ngwa kana bale bango South Murang'a ngwa kana bale bango Mombasa wanalipa kodi yao. Kwa nini tusiwe na maendeleo yetu kama Kitutu Chache South? Kwa hivyo mimi nataka kuhakikishia watu wangu wa Kitutu Chache South tutashikana na Jefa sasa ndiye atakuwa chairman wetu. Atatupeleka kwa president wetu wa Kenya. Tumuombe maendeleo. Hakuna kumwomba ile kitoko bekenda agaiga. Kama ningetaka kujitafutia ningetembea peke yangu. Lakini watu wanasema ukitaka kutembea mbali tembea na wengine. Kwa hivyo nitatembea na ndugu yangu tukishikwa na mkono na ndugu yetu manake nero tutanganire tororo atuoro kinagaiga tachaga igali gundirororo ili tufike tuletee watu wetu maendeleo. Kwa hivyo moko ndanyatieko to moko nyara kusengo tebe na maubi na era kondeta rali nyatieko na inche molete gaiga central. Alafu tutembee pamoja constituency yonsi akero tule gali ka sokyo mutu gali na nje na sokyo mutu na teba maubi juu na teba Lumumba juu. Alafu baadaye Mungu mwenyewe ataamua nani atakuwa mbunge. Lakini meanwhile tumeleta nini? Maendeleo. So kwa hayo machache, manake mimi si mtu wa maneno mingi. Najua Mauvi ni politician kunishinda. Jeromo ndanavele serikali, nimefanya serikali miaka 35. Sasa wakati mimi nilikuwa ofisi nachora polisi za serikali, Mauvi alikuwa makolime. Yes. Kwa hivyo, egento nane gocha ukuboli Jeffo aki. President ituge gochaga. Ntua wate factory ga Coca-Cola. Yasiege tu. Kaki omonyere president akuna marafiki. Ako imukisi mega akere regional manager ama ulio tenete Coca-Cola ere South Africa bon. Amwakiri simiga. Aburi ICDC. Abatebi mutakurikia mutakwa na investors factory yetu ikera na agendo rokerengento chimashini no kiregento no kirengyanya kubunwa no kire atugurire factory kakako erebia gotere bo. Kwa hayo machache na mingi, wacha basi nirudisha chombo kwa ndugu yangu, na mkienda nyumbani muende kwa usalama. Two term. President ni fire si fire. Deputy wake ni fire si fire. Na Mauvi ni fire si fire. Na Lumumba je? Lumumba ni fire si fire. Lumumba ni Roma si Roma. Ono uburayi na vota keka edna kuambuka no mheshimiwa uri omochole kuri kiama kia UDA na mumuroche iga na balere bwekaiga ende na bagotarere bwekaiga igaba murabali na arama ndiya mole Arambe njenanya kwa raba Gitutu bakendesa teiga arambe nuna bantaba ya ntasama ilita edna kwamboka korbo machoge
lakini naona asomete nyatieko secondary. Jeno monto korukare akona na wata manyinga yaba getutu. Ngamachiko soko mochigete iga ori getunu go mochibongoko. Mama etarara. Yomoro chikorukare ba getutu ni manjate. Wana na ngachikotega kigaki na ba getutu baraba ngainiga. Tigana injenge ndabo getutu nyora bana bangai. Achira ko siome. Achira ko sumai. Akikuba ba getutu mbogata eti. Wana na atebire wana ngo force issues. Ngatangalie keginga yatieko wana no ngwato moche bategali gosebana gae ndege ndota teko batebi na natalie na ino na mete na bantaba ngaini na bantaba ya komwa amuire na mwamuire kobere serikali tigato bwaterere iga gosebana gae chipara chimese omete ndiro tawatanga kiti gatora seru kwanza oko seru na koro kuno kuya lakini akero bwate lami na ne pikipiki akero onye kwa ngotumia 100 shillings Owaka na 50 shillings. Goto esa ready 50 shillings. Ya to focus asa magendera bana ba minto injeno mwana ino bana injene sister ya ino. Bana na ine mako ngomonto na ina bango monto ino chinga wino. Ngombe ya mara teganya sawa se. Asante sana. Oyo onde. Youth. Ni wa karibu. Wote tuambie sikama tukana. Toro position mbara buna kwa umani. Bona goto chande gete. Abana muna baga some. Mheshimiwa Japhet Ngora Bwe. Mheshimiwa Maubi onangumuni transfer nere to bwate omo MP oito kitutu jache South. Lakini ligo soli akoleka ntelimo. Baga kabara ntegerere na abangi na mura. Na abayamole lakini rende kinsa kine na botogo sirio muntu. Mheshimiwa Maubi gaje tabia Ni mata yekaranza. Obwansu bwaki abantu baminto. Obwansu bwaki moto irantuiro n'abasoroyi naro abage tudumia mone mwezi Mheshimiwa Japhet inke na akore constituency to judge for almost 15 years sesen nyonga era ngoko tu usoma ndaibo nkama gosoa ngaliyedia umuroko kwa daktari anu Maubi kama wate 2017 mpaka yani moto ikongita ba oita bete ndio mwisho wana Japhet enago sabaiga una bagetutu twawe opposition ni miaka menge amangane pare wate biwe yatusumbuire so wanja kwao unaruta wocha iga bolete gitutu chaje South Maubi atene leo na yote ne ino le president Ruto tuwa terane egato moetie na limumba egato kende awa maona sa kisha tokumetiga Ruto na acha recently diba abantu bakubolia mangana na ki jensi au vijana yetu mbabwategas endo bwategas atuna industry hata moja Kis County ama abera na kitu wango sababu misari mubakwana totwale ngento keo konya abantu mabiba koinoka bakolegasi tali amarwa. I don't know. Lakini ango kora iga. Maubi. Masanito. Mtuta. Katika jina la Yesu tunasema asante Jehova, maana umetembea nasi, tumekaa kwa mkutano kwa kuangalia juu ya maisha mahali tunakaa vile tumeenda. Yesu Ebeneza, sifa na utukufu sikurudie, maana tumemaliza salama. Mtakati mwili kiroho tuko pamoja, na utupe hekima na maarifa. Pia watumizi wa Mungu uwape maombi, wasimame na nchi yetu, maana pasipo maombi Mungu vile Yesu Kristo. Nimeomba na kuamini. Semeni amen. Amen. Mbarikiwe sana. Kwa hiyo mbeka mimi. Kuna toika na stay ni to delge.